so woni Wenchi ena de de wetini appeal ina mo ye na fa odo ne bi akọ ye ne mo ayi ni say you a cabinet the best baby adino you have a performance in so lucky dancers everybody perform it akra obu ria na fa Mamu atinase Sadia ya enu na boso me ka krebi etwemu because joining beauty pageant here Akyem was beautiful ya fa process ka kremu ena nyame ya no nominate me omo lanche ye awo Akyem Odan Hotel Zongo Astroturf Park ne so on 17th of March 2023 yame ya dom ema yesi akan Mbayo ni esi akan na ye fi Akyem Kotoku, Akyem Bosome, Akyem Ebuakwa ena Akyem Ansa. Na ye mbaku 8. Yami yadim ni kreni akensi na enye easy. Ya fa eviction mu emomu ye bi free mu. Akensi ani mu ye din ena ebi entimi engina no. Nanso ni na mu no meyire mi honko kun akoden. Ena nyame ya doma edanu kwawie ya no na mi Ewurama mi gina he na ya crown me say Akyem was beautiful queen Nani ji bebre na so me re hoye if you say na me say bi papa bi ntimi mfi Nazareth emba na so ya ko tua mi say bi papa bi ntimi afi Nazareth aba entimi fasa akwanya we so entimi ni anom youth ayam bayo ne mrantie no na ma show mu kran say bibi wo mu a wo betimi aye and I want to swadi hunibia. Man shall be a free. Man shall be a camp who are bemu. Man shall be seen another be at the table. Number Yaku could draw not 200 a month. Now, so 200 a month, Yaku could do and you know, so brown once here. You hear me when you did a tuga. Your power and to my and then, oh, Yamil Nyame oba nyame susun konkro edimu woman na ka say amen aha eti foundation no na ye die no photographer ebro business woman na injira ho na ye kamfoni no fefe Ewurama ko je fifi na nanu asofo ha imam na ye kasa foni no aha na ele fefe mo oh efe asafo dachi ube say foundation kese iti na yeja ho ye kamfoni na dachi ya ga kansem eti mo mai na yeja ye photographer share mu yi na iti friend kamfoni no na ele fefe mo the camera no aha Maria na eje de no Semeno that's my abra ataba vegetable we be mo any amba o de be amba be de papa na minshira so aha Nadia edo so aha mama kwa chiansa yo na de sabu we kaba ko mama kwa chi mujina ya Nadia ye na edo so aha Nadia she kama ya mo mai mo aha abo Sarah so ena edrusu yeye oboso ye na fe MC Regina onso ento aso mo
in their books or how under the auspices of Ewurama Hope City Foundation, orphanage project, which we have books.